Wakariba mbeti mitunguni bojete mathigina kuandamana kumeneria wagagia buria bwonekete bote kuthira ntere untuko inka inthiru sibitari nini ya beti ni ya mtiro mwanki na mwankira nande gute muntu urekiro mithaa 10 untu buria bote bakenetie ni ara nande borete Minister Wokari Bwandene na mibango ya thirikari Professor Kithure Kindiki kubathangikira na mpwena gutigira mathina ja mwanka ntere uni ja kuthirwa bakiwa guto utina baruga yewe ya munda. Ntuko ya narua kariba ntere chia mbeti wodi ne mitongo gishigo mbunge gya South Imenti bachiumiretie na mathige Mworoto jo maandamano jaja jori kumeneria ruangi ruo karia rureba kwathira no karuma mitoro onde motoro jao jetete na mbere kugaragara ugwatine kwethira batute tu ne gitare mu muntu uri ambeti wa mbere buru anto beto bala geto embeti na gote muntu agwatwa ndisi yae atinda kuthiororokana gote muntu agwatwa ngeya muntu umwe na ito kwenda twero atere ito tore anto badara kanithi kana ne mero tore anto beto ibauragia anto baire na gote muntu kinyomo gwatwa nyombe sabusibo nethetwe na bikibiki yethwa na anto baire betherwa nyomba no te atwa ya jukua Gwakagita ni kwithiritwa na nkutanio cia mianka gatigati kao na atori bao batharaka ikarikaria rua riri kwithwo gwa sibitari nini ya mbeti na mwankira nande guti worekirwa mpine nikenda gutwika sibitari yetu irarithio the other day and the sibitari kwithwa the action has been done na anto bala balekala bakauga atere bando bara bariuga bakauga bena Kithure Kindiki alo minister na no bakaretie bena muntu gota Gitonga Murugara ari MP bariuga Gitonga Murugara alongamelete minister ya alongamelete kamete ya sheria kwa gwinya bakagwata gote muntu kathekwa now I believe in that because we have got an information that Kithure Kindiki anto bawale uria na kalomba kule cia 2022 na niyo tumakuona up to now anto beto bakola gote muntu agwatwa Parathira thineje ya wagagia nitumite bakaga kinya weti na mbere baugite ndene South Imenti gotonto twathithirwa kinya boreko otemendera tukenderea twaka sibitari kwenyangirwa twaka mato yandi kwenyangirwa kinya ndene sukuru yetu arimu kaba korera ikweja kinya sukuru bakiwa bate kwenda kweja rotera rwa mbeti kuringana bora kwena manto ya bantu batothira mothoku Ibachokete batariria kinya kaunjaunjini ogakaga gutetera kioto kiao ntuku ya narua no bonetwe nkanga mbute kwa kinya tukurigara muno twejete no tutobona karimene alafu bamo bathioroka na bikibiki batotangeria bakwambira gutukinya na bikibiki rato kana tukwebera bakumisa mukoro mo bamuringa ndegoro mwanka bamuruta ndamu na mwakoro mwakoringwa iga amwanka umiswa na kumera bangwa batwandareka ithatu na thaithi tukuwe inkori bamberie kuringa na ru twathiritano ni yatwete maandamano anto beto bakolwa anto beto bagutema boga itiau na nande turiro tukero tutegachoke mbeti na ru tukwenda twero atere turethara kanini kaunti kana ni mero kaunti tore ni untu bontu bobo iboretie atongeria bao Minister Wokari Bwandene Professor Kithure Kindiki na Rais Ruto gutonyera na mpwe kenda bona kinogoko thaina kwena gacukuru bakite kwa gwitoka gundia kale South Imenti kale pasireto Gitonga Murugara we can't condemn by that mwezi mwesandira kamweti neto kwenda kuona action na turenda polisi kuma narua ethie kwembeti tonto tena na tote kuma mitongo narua turenda polisi keto kampani padu Kithure Kindiki atinda kuthiro kanala kiwanga chakaola ilikuwa man bandek tiraja ojo nicho tukwenda chiamba to na anto be kwendene kwa sababu hatuwezi endelea namna hiyo lakini serikali watatusaidia lini? Watu wamekufa chini hapa wengi sana. Wacha tunauliza hivi tu. Wa take action kwa sababu hatutaki vita sisi. Waguta watusikia tunataka boundary ya Tharaka na Meru County erutwe.